Арбаңыздар, Ақтаңдай телегөрсөз сіздердің назарыңыздарда. Барыңыздарға маалым, Ақтаңдай телегөрсөзі бұйыл 20 жашқа толып олтырат. Егемендүүлүктүн 30 жылдығына, Ақтаңдай теледолбоорунун 20 жылдығына, Ош шаарынын майрамын утурлай мамлекеттик тил күнү Ақтаңдай 2021 республикалык төкмө акындардын алтын комуз байгесине арналган айтышты түрүлгөн түштүк ооматтуу Ош шаарыбызда өткөрдүк. Өткөн көрсөтүүдө сиздерге алтын комуз байгесине арналган Ақтаңдай акындардын айтышындагы алгачкы тандоо турундагы жуптарды сиздерге тартуу кылганбыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүдө андан кийинки биздин төкмөлөрдүн дареметин сиздерге сунуштабоону туура таптык. Анда назар салыңыздар. Алтынчы жупту чакырып алайлы. Маматкадыр Осмонов, Турат Жумаев. Айтышка ийгилик каалайбыз. Ой баштады сен баштайын, баштаядан такырдой кыйылбай. Сайрап турсун кичине кызыл тилимдой тыйылбай. Алтын комуз айтышка бүгүн эл коймок беле дой жыйылбай. Турат экөөбүз чыктык эрчешип, бул жерге бир сом элүү тыйындай. Ой тыйындай акын болсом даңаң, мен ордума келип отурдум. Туш болгонун карачы Турат акынга кошулдум. Бул Турат акын деген чоң акын, өзүмчө бир аз чочундум. Кана учурашып тоң алалы, эмесе барсың бүң элиң ошумду не. Моминтип алтын комузду баштаган, алдыга кадам таштаган. Алла берген кыргызган айбашы бабамды жакшы адам. Алтын комузду баштабайт абабыздан башка адам. Ак калпага кыргыз элинде айбашы бабам менен мактана бе. Ошону менен биргелеңең ЛТР телевидениесинен 50 жыл болгон Турбайба, мын ошонудан ырдайлы. Ақтаңдай теле көрсөтүү 20 жашкадой толуптур. Быйыл 20 жыл болуптур. Жараткан Кудай ушундай жалаң жакшылар менен дожолуктур. Айтышка бүгүн келген соң жалаң жакшыңырдан терейин. Анда көп эле созбой эмесе Туратырдай бере кезек берейин. Бале, баракелде. Алтыдан бери карата мынан акымдар болду сайраган. Шапар деп барыңырдаса мына шаңданып Турат айланам. Бир сом 50 тыйындай деп айтты карачы, мен дагы бүгүн чакан кишини тандагам. Ордолуң Ошко келгенде бүгүн ооматыңарга байланам. Темабыздагы сонун кенанда теманын айтып шаңданам. Мындан 5 жыл мурун илгери мага окшогон балаңар ошол алтын комузда дала ирет сайраган.
Ошондо Рахматуллаң атам менен бир чыгып, ракем мени жаш экенсиң деп жайлаган. Ошондо Боо Ниязбектей байкебиз сен жаш экенсиң балам деп, эмкиден алтын комуз аласың деп ошондо даң ак батасын арнаган. Максудаң эжем директор элең ошондоң алдагын ак колумду кармаган. Анан ошкон бүгүн мен келдим, пейилиңерден айланам. Саламат эсен барсыңбы, самса жуттуң ошумду сагынып келдим кайрадан. Баракелде. Коштоп сүрөп туруңуздар. Анда ырларымды баштайын, жең айтыштын жөнүн баштайын, тартыштын жөрүн баштайын. Тартышпай кетип бул жерде, кантип тетириге бүгүн акпайын. Карачы байкем экен керемет, турасың кантип шаңшыбай. Бул байкем ырда болтурса тимелең, Сулайман тоодон чыккан сыпнак бүркүттөй шаңшыбай. Мен болсо көлдөн келген баламын, бул байкем экен тамчыдай. Мен шапалак боло берейин, бул байкем болсун камчыдай. Байке чөткүй кишиң экенсиң, тимеле чөнтөккө салып алчудай. Ардагым байке келеме, bunun görgönün ayan tüşeken, özgöçön ırdap jatpayбын, önörü mıktı güçeken. Jamakta ırda oltursa bunun can düynösü güçeken, can düynösün ukmuştay, bitpeyli tögülüp turgan güzeken. Mangdayınan karasam jarkıragan yüzeken. Çakan kişin ekensiz ey, men bunu böbögümde ırdayım dep tursam ataman 4 yaşka küçüken. Andıktan uşul baykemdi bugün şаңшыбалы vırdayın. Boyun kıska bolso da, oyun uzun bolso ken. Beremet jörgö baruga, jolun uzun bolso ken. Emin aytalımından jakşını, bayke vay keremet oştun jerinde. Elti yeridi maktagın, aktangdaydı dangtagın. Ak buğraday ağılıp, Sulayman tonu kakşagın. Kayradan berdim gezekti kanakey bayke baştagın. Bale. Баракелде, 2 минут вакытыңыздар калды, кыскадан кайрыңыздар. Айтышып турам бул жерден аң, актаңдай улуу жолум бар. Жаратканга шүгүр дейм, комузду черткен колум бар. Sen boyu paste vırdaban inim, menin altın komuz çale boyum var. Bul akınga gelgen kutu da, geybeş kere kuşuğa. Kuşuğa da şükürdeyim, jaratkanım bergen doy uşuğa. Yemi men özüңöň ırdayın, hırdaştan takır tımbayın. Sen upuzun bolgon balasın, uzak çaka barasın. Jakşırdasaң egerde sen bıyıl altın komuzdun alasın. Men аны senden turam doy talaşpay. Irday bere turat ırday ber, bugün ak jolуңдан doň adaşpay. Баракелде, кыска кайрыңыздар. Анtkene akınдар bugün bul жерден komуздарды кармайт да. Jaratkan özü buyursaң akındарды do жалгайт да. Antkenimdin sebebi Былтыркың алтын комуздун устатыбыз алганго быйыл шакирттиң эспир албайт да. Ошондуктан айтарым, сенин да көнүңөң ырлар уюсун. Быйылкың алтын комуз ошол сага эле турат буйрусун. Баракелде.
Алтын комуз берет калыстар ар жагынан да колдойлу. Байкемдин кеткен сөздөрүн артынан бир аз жолдойлу. Байкем, мен албаймын дейт үмүтсүз, негизиң үмүтсүз шайтан деп айтат, бир аз үмүттүү болсоң болбойбу? Анан сен узунсуң деп айтты, карачы керемет экен бул байкем. Карап олтурсам, ырекең бул байкем. Жакшынакай ой колсо, сыр экен бул байкем. Мен ошко келип таң калдым, керемет экен тамагы араңдан зорго түгөттүм. Bir porso tamак алсак, ошол бир жума жейт бул байкем. Анда тамаша кылып ырдайлы керемет оштун жеринде, керемет оштун элинде, савап алайын, карачы ачылсын бакытталайым. Тетиги канчалаган жыргалга, бөлөнгөнсүң ош жере, кыргызымдын бактына, төрөлгөнсүң ош жере, канча кылым сен көрүп, ошол кубангансың ош жере, ал тургай ак бууранын суусуна сугаргансың ош жере, Алымбектей датканы чыгаргансың ош жере, Курманжандан апамды сен датка деген наам берип кыла алгансың ош жере. Андыктан жакшынап айтып кетейин, жана Мамат Кадыр байкем айткандай, атайын келдим алдыңа, андан ак комуз берип тос мениңе. Рахмат, жыйынтыктаңыздар, убактыңыздар бүттү, ашып да кетти. Убакыт регламентти сактайлы. Раш билдиребиз, бар болуңуздар. Тынарбек Бураев, Мамат Кадыр Осмонов, Турат Жумаевтар болду. Кезектеги жупту сахнага чакырабыз. Төрөбай Арзыбаев агайыбыз жана Бургаптан келген Мухаммед Султанов. Кара суу оштун тиреги, Ош Кыргызстан жүрөгү деген темада айтып кырасыздар. Assalamu aleykum, айтышты көрүп жаткан эл. Акындардын ырдатып маанайын бүгүн ачкан эл. Алдыга аркагаң эмес, алдыгаң айтыш десе баскан эл. Кыргыз элиң ушундар акындар айтып түгөткүз, аябай сонун дастан эл. Эмиң учурашып алдымбы, эми темага көңүл бурайын, эмиң айласын кандай кылайын. Ош болсо мына жүрөгү, карасуң экен тиреги, анча мынча жаш балдар ал жагын бүгүн билеби. Ош шаары мынан ырдасак, 30 кылым кат карыткан, анын эч ким өчүрөдөң албайт тарыхтан. 30 кылым ашканын 1900 туугандар 76-жылдары музейди жакшы курам деп, бардыгын бүгүн угам деп, археологтор келгенде Сулайман тоого баскан дейт, чыгыш жагын каскан дейт. Заднепровский деген оросоң, оштун көрүп конушун, карапаң идиш табышып, кирген экен илимге, болбосо кирген экен до билимге. Аллахтан мына сурайын, дем кошсун, мына болбосо дем берсин менин тилимде. Айтылыңың ошоң ош шаарым, туугандар тең келе деген Римге. Эми кара суунун ырдасак, калкылдап мука жыргасак, чайды уртабай жан балам улууну дагы тыңдасак, ар кандай айтсаң жарашкан, абагында жан балам ак пактасы жайнаган, ак алтындын мекени,
Kara suuluk kalkınan tökmünün ötken neçene. Balarcı sıdık toңababыз, avalar baskan izmenen baldarı mindip barabız. Özeldi mından ırdardan özgöçe gepti tavabız. Uağında da balarıcı, kadimki barpı menen aytışıp, kaymağın geptin kalbışıp. Bolbosoň andan keyin karasaň, aktangday gomun tüsördü, tüştükten akın çıkpaytı, benim ümitlerimden üzördü. Ustatım Abdeke mına baş bolup, jaşın ulu bolsa da markum Doktorbay avam kaş bolup. Bolboso sultanday mına doňagabız, agany görüp inesöp. Kırgızlı makalın jakşı bilesin, akındı görüp tilösöt. Oşonday avalardı görgöndü baldarı biz öspeyen hangimesin. Ha bale, barakelde. Gezekteş aytışыңыздар. Eme Murgap'tan gel, Muhammed gelse Murgap'tan. Ulu kırdavalayın, men da jazbay ırgaktan. Murgap'a varsan tuğandar, göngüldü candı jırgatkan. Iran köl menen kara köl, hey içinde tereň sırgatkan. Demin aylanayın can balam, men 93-nji жылдары Murgapka mende bar dedim. Murgapka anda bas dedim. Akbaytal degen belingdi, murdum kanap can balam, ettivandan aç dedim. Sen oşol jılıda töröldün, ayabay-şanga bölöndün. Borborga gelip mına keň 10 жылдын жүzü bolduň, agardyň da gögördüň. Komuz kılın tereyim balamından başka ne deyin? Can şay berbe can balam emin, özüňe de gezek bereyin. Kıska kayrıyım dep koyup sizdiki 40 minut bolup gettik o. Bir o kara su menen noşumdun kadırın baykem sestik o. Bakılda aytıp bayanın karaçı barkınan ova jettik o. Amen bolso men bolup Aktangdaydım bugünkü şaňy menen çygyşym, kalystardyň götölgön baly menen çygyşym, sanjıranyň karaçy şagy menen çygyşym. Bolboso çay içpey ugup tur deysiz, oşol oşumdun kayran çaypap içpey içip bütbegen çay menen çygyşym. Andan assalamu aleykum, akaň üke bardyňaň ardaktap salam sunuşum. Barakelde. Oy bolboso, ordoluň oştun tölöke, mınake tilegi menen çygyşym, uşul jelden özgöçe, jüregim menen çygyşym, kara su degen dastan jel, kara su degen karaçy, gök çayıtday asman jel, bolbosoň orta ziya karaçy, kara sudan giyinip jan düýnösün bakkan jel, emi o men sarı koldum bolgon soň, oş jönünden aytayın, oş jönünde baykayın, kagılayın oş jelim. Biz oş Murgapka kattagan jolumdagı oş menen, ötkölgön ova karaçy, oyumdagı sen menen, kilge kelip janaşkan, boyumdagı sen menen, bolboso sarı koldukta jalan oşko kelip toy ötkölgöndüm oda kılgan karaçy, toyumdagı sen menen, bolboso karaçy, mal bazarda satılgan, malımdagı sen menen, oş dep sokkon jüregim, janımdagı sen menen, azırımında kol çapkan, şaňymda sen menen, oş jönünden ırdayın, oyda sonun dembedem, oş degen ova karaçy. Oştoy bolgon jerler bil oylosam ova gelelek. Oşko medim tökkönдөй alamga medimin jaratkan azır tögerek. Oştun kandayın aytkangan akındık söz baylığım jetpey baratat. Kıskasın sözdün aytkanda oş degen ova töröke jüddeyen mezzek kelimet. Bale barakelde.
Buzbadың ырдын ырғағын, айланайын жан балам, тарықтың асаң барақтап, уақыт өчөт шарақтап, шынында мында қарасаң, Ошары деген білесің, Қырғызстанда шарлардың бардығының атасы, керек болса борборың, Бишкек болот таласы, небересі Турбайбы, баламысы көлнарын таласы. Ой, мен ақын болым деп кели ордолуң ошты төрдөгім. Кыргызды самап мургап та кыйла жашым көлдөгөн. Қалт деп келген баланы қалыстар ем көрмөгеле эмнеден. Қалыстар анда қалыстар дем кошкула демге дем. Чер жазы оаңырдайын силердин финалган өтүп балыңар менен мен деген. Бале, баракелде. Ош дегенде төрөке тартынамын эмнеден. Ош деген ова карачы касиеттүү кең мекен. Оштун үйлөнүп азыр кызына, буйруса кызыңарды берсеңер жаша өтөйүн мен деген. Соңку кайрык болсун. 2 мүнөт убактыңыздар калды. Башталдың эле жарыкта, балам караңгы болуп түн болду. Катыры бұрда бұл жерде таңдайда қызыл тил болду. Ырдаса мына туғандар түгөнбөйдө экен эч качан акындардын жамагы. Азда болсо баламдын жазылдың окшойт кабагы. Уақыт бүттү деп айтты, такылдай бербей жан балам эми арка жака баралы. Эй, төрөке. Аруақтан аларым батам болып жүріңіз. Қырғызстан ова көрсөтчү жакан болып жүріңіз. Болбосоң ова карашың атенем Тажикстандан атенемди сагынсам атам болып жүріңіз. Узак өмүр сүрүңүз. Болбосоң эмин карашы ушуну менен туралы, алды көздөй жылалы, калган каткан кептерди Кудайым өзү буйруса финалдан оvaң улантып, ордолуң эшти кубантып, анда дагы төгөс, анда дагы келебиз, ага тууган калкыма ак тилек айтып беребиз. Болбосоң эмин карачы, ордолуң эшим колдосо, жылдыздай күйүп биз дагы жана турчу балабыз, батасын ова Кыргыздын ала турчу барабыз, канча жерлерге талбай жүрүп барабыз. Ордолуң оштун деми менен буйруса, бул жактагың акындарды мындай кой, буйруса казакка түтчү балабыз. Баракелде. Алдыңыздарда сахнанын сол тарабында Төрөбай Арзыбаев, оң тарабында Мухаммед Султанов болду. Чоң рахмат. Кол чаап, коштоп туруңуздар. 8-чи жупту сахнага чакырабыз. Урматтуу жуптар, биринчи атыңыздар аталганда сахнанын сол жагына келип отурсаңыздар, биринчи аталгандар. Ильязбек Эргешев жана анын атанашы Жолдашалы Жанузаков. Айтышканга уруксат берели. Түштүктөн чыккан акындар тууралуу айтышасыздар. Керемет ойду таныткан бу түштүгүм кандай данышман. Кары жаш дебей бир кезде алар оонун элге таныткан. Ойлонуп азыр мен көрсөм аларды окусаң болот тарыхтан. Албетте түндүк түштүк дебестен бүгүн жакшы бир оюм таптайын. Түштүктөн чыгып албетте барыңды мен да мактайын. Кезегим досум сунайын эми айтып кой деп жатканым. Үч миң кылымды дой карыткан, ой, булошум орду бийик той тарыхтан. Алымбек Курманжан ошолдой баскан жерей, ошо алдырбай келген дой намыстан.
Eçen Oliya paygambarlar jaşa ötkön jer. Elime adep tüylüktü doy jayıltkan. Ey! Tüştükten çıkkan akındardı dang tağıla doy dep aytты. Alakan çap tursaňar, tuğandar biz kaçpaylı oşol bagıttan. Barakelde, barakelde. Anda men tuğandardoy baştayın, aytuçu söztü taktayın. Ey, mına jogoru jakta aytılgan, men oşol jobalordu doy saktayın. Ey, tüştükten çıkkan doy akındar. Baykap tursaң tuğandar, ey, oşo aksıdan çıkkan, ey, jeňi jok. Ey, Ağdayra eken jegi jok, Akşumkar eken şegi jok, Aktulpar eken doy çegi jok. Ey, jeňi jok degen tuğandar, çirkin babamız amında, ey, emi jok. Ay, jamagın okkun jarçının, amanın surap turabız, Akkalpak Kırgız kalkımın, haylanayın tuğandar, aytayın mında çınında, aşıklık ırdın atası da, atası oy akındın bolgondoy barçının, bolbosa oşol tuğandar, аңда baymaytkan sözdörün, akılı ne bir taykının, abanın aytıp koyoyun oy oşa, ardaktu akın barpının. Tüştükten çıkkan akındın barısın eske alawız. Köz ötü munda kesse da ırdabay kantip kalawız. Keçe ötüp ketti goa Elmirbekti agawız. Bolboso bugün jok ejan, özüň da bugün karagın, aldıňa çykkan balamın, jakşı owun men saňa oýlanboy turup salamın. Törde oturgan jürilerge jesse bir boldu salamın. Bıl 5 ýyl murun menin agam Niyazbek altın komuz berdele, oşondo altın komuzdu ustatybyza. Rahmatla Kozukayıp al dele. Bugün da dostum Karaçı, şer degen agam uşunday. Taymanbay bugün jatpayby, bir komuzdu munday koy, iki komuz koyu atpayby. Katarlaşıp can dostum, alardı dağı aytaylı. Aytıp ütüp can dostum, anan köz birge kaytaylı. Oşol toktogulırdın doy gençeken, toktol boyırday bir çeken, toruşam degen akındın, 9'un jalgız jeň çeken, atarı bas bolso dep, jaşkarı bas bolso dep, jaratkany çyn bolso, jay jayına koyso dep, jaňşany ırday bir çeken, abany uşunday tokoňduna, oşo asıl atabız asıl oýlordu ter çeken. Bale, barakelde. Bolbosa oşol tüştükten çıkkandoy toktosun, emi tema bolup jatkan soň, mendey bolgon balaňar, toktosundu doy joktosun, men da toktosundun do aylynan, toktosun atam jönündö, eki ozırdap kayrılam, bolbosa adılı agam doy Şekerbek, önördü jüret doy bekem dep, oy oşondoy agalarımdın, men da hareket kılıp gel atam, arıtınan kuvoy jetem dep. Anan asılın oydundoy sayragan, oy mınakey tow gülündoy jaynagan, torgoydoy taňşyp turgan bul jerde Abduali do agam bar. Abduali doy ustatım, mına Abduali ustattın, sözünün aldı koy nuskasın. Abduali ustatım başkargan, oşol eken doy Aktaňday, Aktaňdaydı çınında. Ey bir gezde Aktaňdaydı aytpasak, kalat eken doy Barktalbay. Ey Aktaňdaydı ırdabasak, kalat eken doy Daňtalbay.
Ошол ак таңдайдан ой карачы, эй, Айбашып Нияз агабыз ак таңдайды айтыш болсо деп алтын комузтой жапкандай, кылын ошол таккандай. Ак таңдайды ырдасак түгөнбөгөндөй дастандай. Өзү ак таңдайды таңшыткан, негизи Абдыкем болоттой ак таңдай. Алакан чаап койгула, туугандар мен да турайынчы мактанбай. Бали, баракелде кезектешип айтышыңыздар. 20 жашка толгондо арманда кылбай жыргайбыз. Албетте ак таңдайды барыбыз, калтырбай анда ырдайбыз. Бир кезде Ильяс иним келчи деп, ноокаттан гана бакырган, жакшы айты бергин деп мени дагын чакырган. Ошол үчүн Абдеке азыр көптүр мен сизден сабак алып жүргөнмүн. Сиз көрсөткөн өнөрдү мен дагы жакшы сүйгөнмүн. Ойлонуп бүгүн баратам, 20 жашка чыкканда жолумдан кандай адашам. Ак таңдай жакшы экен деп мен дагы залкаллардын катарынан акырын ырда баратам. Азамат, жыйынтыктайбыз. Сай сөгүңдү дой сыздаткана, жана Сапарбек акындой түштүктөн. Ойлосом дагы ой туугандар, түндүк түштүк деп мен бөлбөймүн. Акынды эки дой көрбөймүн. Ар ким өзүнүн алынча алы бар. Айланайын туугандар, кандай акын болсо да калыстап барыңы тааныңар. Анткени ошол түндүк түштүктөн чыккан асылдар ошо Азияга таанымал. Баракелде. Чоң рахмат. Кезектеги акындарды сиздердин кол чаңыздар менен чакырып алалы. Чыңгызхан Кожошов, Мамбет Токто, Мамбет Орозо. Бүгін ордолың ошто салтаната, карасам оң солу түгел шаттаган. Ак таңдайдын тоюнда калкым атпай журткан ак салам. Сан миң жылды карыткан бүгүн ордолуң ошко келгенде жаман жагын жашырып жакшың менен мактанам. Айтыш бул эрел таймашуң, анда мен кыскаңырдап чапсанам. Мамбет акын кандайсың? Елдің тартса түзефір, бүгін экранга батпаган. Бачыкем өзүң айткандай, мен экранга батпаган. Ерман астындай тукумуң эл үчүн тыныш жатпаган. Менин өнөрүм дагы салмактуу, көлөмүм дагы салмактуу. Калкым менен көл менен тең мактанам. Акындыгымды дой кыргыз эл ардактатайын мынакең ак жүрөгүнө сактаган. Амансың будой байеке, сага салам айтам сахнадан. Бул айылдан кетип той чикебиз макмалга далай каттаган. Айылына кетип той калды эле. Акындыкка дой көп чыкпай, сенин алыстап кеткен дой акталаң. Анан алтын комуз алам деп алтын каскан жеринен чикем атайлап келди шахтадан. Бале, баракелде. Таштады деп өнөрүн, булмакен билбестиң айтып баратат. Кызыл кыргыз тилим барында менин өнөрүм калбайт арасат. Кубулжуп сайрап кызыл тил, курдашка жалпың элиме курч сөздөрдү таратат. Эң рас жанагың алтын комузду,
Şahtadan iştep tınbagan, sahnaga çıkıp ırdagan, mende yakınlar alsa jaraşady. Barakelde. Kol çap koştap turыңыздар. Biraz ayıldan iştep şahtada, beygapar ele jatkanmın, avu kem gel dep çakırda, andan uyume jatpay attandım. Sezgensip durat jürögüm, bir nerseni baykasam, görsöň altın komuz jasaldı, al oşoň altıny menen mahmaldı. Altındyň aýtdy çykebisi bul akyly menen oý tere. Seskensi deyt jürögüm. Negizi bir nerse sezgen adamdın başına vakıt konçele. Hananılam ele çıngısım altın deysin go. Negizin altın jagına bayken ayaldar jakın bolçeleň. Oy amansın bu buljaktan oşun bul altın beşigin. Oşun bulur stoy geçigin. Kanday eken doy bilbeybiz, Kuday bilet canada bul kalыстardın doy çeçimin. Ançamın çaŋadaşsak, kalıstar kılgıla bizge geçirem. Men bolsa Kıtaydan gelgen balamın, balkim Kırgızstan'a doy gelgende kılıktanıp doy, jagamın, aytamın söstün doy gösürün. Anan menin gölemimdi doy gördüңөр, men batpay kalıp jürböyün, kenenirek açkıla kalıstar tanda oturdun eşigine. Bali, barakelde. Koştap turыңыздар. Mahkem matap getip baratat, menin aytışkandan ayarby. Kaptaşam dep gelipsin beni kamtuğa güçün dayarby. Aytımın jaman bettin, bugün aytışka gelgen akındar, altın komuz salam dep ırdasa barısın eleň ayalby. Men anıňa çıçalap koyboyum degele, bul halkım bergen demele. Eger buyursan altın komuzun, erkeken hep gelbesen, alıp barıp bereyin, alaşoň üýdegi jürgen jiňeňe. Hal param dep jeňeňeň, bul ayalymın çagor koybu. Birinci jolu görüşüm apasını aytpay ayalım bostop jatkan tor koydu. Jeňemeňe bayken alparbay, birinçin apaňa berseň bolboybu. Kötüreň albay jetasyňa mendey köp süýlegen doy erkene. Altından bolsa komuzu, biyik çıgar tuğandar bulakındardın doy ertene. Abdivaliň atamdı men ayal dep takır ayet albayım. Altından ayı komuz jasatkan, al atam naktan erkektin nakta erkegiň. Altından komuz jasagan dep tarıhtan eçkim ugalek. Munan aktangday fondu siyahtı, alamdan altından komuz jasatkan bir dağı fondun çıgadek. Munan yazakem doy siyahtı, altından kılıp komustu belekte veçkim sunalek. Altın komustumunday koy, başkaları uşu komustun tepkesin gümüş kılalek. Barakelde. Oydu jıйынтыктап айтышыңыздар, убакыт кетип барат. Bul ayalından korkot dep, ağasın abdan kaşılayt. Negizin ak bolottun kurçu var, kançalık ot kosalsanı jaşıvayt. Altın komustu mından koy, altından tacı bersem de, apakemnin sütünü çirkin hanım barı tatıvayt. Emi bulacaktan o vakıttı kıska deyt. Toktot otur senanı, bir torgoyça sayra temanı. Mına 7 rayon var dedi, 8 rayon var dedi. Bolbosoň mına pakta çıkkan aravan, Akjoldoy bolgon bala var. Geçen olimpiyada Meldeş'te make namıska jaragan. Aytkandan ırıň tögülötöy, aytudan rayon jönünden avabız nege doy elir et. Men danalap barın aytmakmın, birok vakıt degen kıska ken, munan vakıt kumday örülöt.
жеті районun туғандар маға жетігендей көрінөт. Баракелде. Ойлап көрсөк ошумдун оймоктой жетин району 10 мүнөткө батабы. Тоқтото туракын деп улукем тоскол болот жатабы. Эң айтылуң алай жериң бар, датканага даткалар менен таанылган, кезинде кең дүйнөгөң атагың. Обаңырдай берсек той түгөнбөй, бирок биз кыянатты той кылбайбыз. Буйруса финалга өтсөк эртеңде талайырга чуу жерден ыргайбыз. Жети районду мындай кой, буйруса жет облусуңдун ырдайбыз. Баракелде. Жыйынтыктаңыз. Аралгам акын жолондон Карасуу деген район бар, калк жагынан алдыда. Кадимки жолон торолгон, болбосо Каракулжа жер бети. Сооронбайдай акынды жараткан табият сонун келбети. Кагылайын ошумдун канчалык айтсаң түгөнбөйт калкып жаткан бермети. Болбосо кадимки ноокат жери бар, апшырата сайы бар, ардактасаң нечен бир көкүрөктө кайнаган көрүнүп турган байыңар. Кагылайын ош жери гүлүң турсун гүлүңдөп, аргачан толуп турсун айыңар. Баракелде. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бул акындар ар бир айылдан бери ырдай турган түрү бар. Кадырман телекөрөрман, ар бир төкмөлүккө дарамет кырган өнөр ээсинин кандай дарамети бар экен, анын буйкашка, төгүлгөнүнө өзү менен бирге айтышкан акынга болгон мамилеси, жалпы эле коомго болгон мамилеси, ошону менен бирге темага ылайык кандай ырдады, ага эл тараза, эл сынчы. Биздин калыстар да өзүнүн калыс баасын берди окшойт. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолукканча аман туруңуздар.